I pozdrav svima, moje ime je Vanja Hims HD i danas ćemo snimati jedan od videa koje sam započeo na mom kanalu, a to je priča o nekoliko tenkovima. Danas ću pričati o T-34 i još od par tenkova, kako su oni nastali i zbog čega. Pa hajde da počnemo sa videom. Napomenu, ovaj video je namenjen u edukativne svrhe, a ne za promovisanje bilo čega loše. Hvala. Za vreme Drugog svjetskog rata Nemci su imali vozila Panzer III i Panzer IV s kojim su napali Sovjete. Pa hajde da pogledamo neke karakteristike Panzer III za početak, pa ćemo da pređemo na Panzer IV. Panzer III je bio u službi od 1939. do 1945. Dizajner Daimler-Benz. Dizajniran 1935. do 1937. Proizvođač Daimler-Benz. Proizvedeno 1939-1943. Broj primjeraka 5784. Specifikacije: težina 23 tona, 23,0 tona, 25,4 tone, dužina 5,56 metara, 18,3 in, širina 2,90 metara, 9,6 in, visina 2,5 metara, 8,2 in. Posada je činila od 5 članova, a to je komandir, topdžija, punilac, vozač, radiooperater, mitraljezac. Oklop AUS AC 15 mm oko. Glavno naoružanje 1x3,7 cm KVK 36, 1x5 cm KVK 38, 1x5 cm KVK 39, 1x7,5 cm KVK 37. Sekundarno naoružanje, odnosno glavno naoružanje, sporeno naoružanje, 2 do 3 mitraljeza od 7,92 mm, motor 12-cilindarčki Maybach HL 120 RM, 300 PS 296 KS do 220 296 KS i 220 KV. Ovo 296 što piše KS to su konjske snage. Snaga i težina 12 konjskih snaga, 9,6 KV toni, kapacitet goriva od 300 do 320 litara, operativni opseg od 165 km do 103 mi. Maksimalna brzina na putu 40 km puta 25 mph. Terenski put, odnosno van puta 20 km puta 12 pmh. Ovako je izgledao Panzer III, a sad idemo na Panzer IV. Nisam napomenuo da je Panzer III također bio, koliko se meni čini, srednji tank. Sad idemo na Panzer IV. Tip srednji tank, mesto porekla nacistička Nemačka. I istorija servisa u službi je 1939. do 1945. Nacistička Nemačka 1954. do 1967. Srbija. Ratovi Drugi svjetski rat 1948. Arapsko-izraelski rat, šestodnevni rat. Istorija proizvodnje dizajner Krupp. Dizajniran 1936. Proizvođač Krupp Vomag Nibelskruven. Proizvedeno 1936. do 1945. Broj primjeraka 8553. Varijante Stug IV, Jagdpanzer IV, Wirbelwinden, Brummbär, Sturmpanzer IV, Nashorn i Ostwind. Specifikacije Panzer IV Aus X 1943. Težina 25,0 tona, 27,6 kratkih tona, 24,6 dugih tona, dužina pištolja napred prema 5,92 metara, 19,5 inča, 7,02 metara, 23,0 inča, širina 2,88 metara, 9,5 in.
visina 2,68 metara, 80 in, posada 5 članova, komandir, topdžija, punilac, vozač, radiooperater i mitraljezac. Ovako je izgledao Panzer IV. A sada idemo na T-34. Evo nas na T-34. Za vreme Drugog svjetskog rata Rusi su imali svoj srednji tank jako uspešan koji je bio u masovnoj proizvodnji, a to je T-34 koji je uništavao Panzer III i Panzer IV, koji zbog toga Nemci nisu mogli da izađu na kraj sa T-34. Pa hajde da počnemo sa T-34. T-34 bio je ruski tank ponos SSSR-a. T-34 je bio sovjetski srednji tank, često je označavan kao najbolji i najuticajniji tank Drugog svjetskog rata. Iako su kasnije tenkovi iz tog perioda imali bolji oklop i naoružanje. Prvi takav tank proizveden je 1940. u Harkovu, a proizvođen je do 1958. godine. Tank T-34 je bio osnovan sovjetskih oklopnih snaga tokom Drugog svjetskog rata, a kasnije je izvožen i u druge zemlje. Bio je najviše proizvođen tank u Drugom svjetskom ratu i drugih svih vremena. Nakon serije T-54 i T-55 publikacija objavljena je 1996. pokazala da se T-34 još uvijek koristi u 27 država. Osnovne karakteristike T-34, zemlja porekla, Sovjetski savez, namena srednji tank, uvedeno u upotrebu 1940. Prvi korisnik Crvena armija, broj primjeraka 84.070, brzina na putu 56 km/h, brzina van puta 26 km/h, doseg 465 km, dimenzije i masa, dužina 6,75 metara, širina 3 metara, visina 2,45 metara, težina 27,9 tona, dimenzije i masa, to ništa, izvinjam se, stvarno se izvinjam, posada je 4 člana topdžija, radiooperater, vozač i punilac. Mada ja mislim da je umjesto radiste bio tu komandir, ja mislim da sam napravio tu neku malu grešku. Ovako izgledao T-34, a sad idemo na Panter, nemački tank. Samo da napomenem, Panter je bio jači od T-34 i on je iz daljine ubio T-34 kako bi pomogao svom timu, odnosno Nemačkoj. Panter je bio nemački srednji tank, odnosno je trebao da bude nemačka T-34. Osnovne karakteristike, zemlja porekla nacistička Nemačka, namena srednji tank, proizvođač MAN Daimler-Benz, MH, početak proizvodnje 1943. Uvedeno u upotrebu 1943. Broj primjeraka oko 6000. Brzine na putu 48 km/h, doseg 200 km na putu, 177 km izvan puta, dimenzije i masa, dužina 6,88 metara, širina 3,40 metara, visina 2,98 metara, težina 44,9 tona. Oprema, glavno naoružanje je top kalibra 75 mm KVK, 42 L70, sporedno naoružanje 2 mitraljeza MG34 i 7.92 mm, 1 MG42 7.92 mm na kupoli, oklop 85-40-40 mm, motor 12-cilindarski Maybell HL 235-30, posadu je činilo komandir, topdžija, vozač, radiooperater i punilac, ukupno 5 članova. Ovako je izgledao Panter. A sad idemo na T-34-85 koji je napravljen kako bi uništavao Pantera. Evo nas na T-34-85. Ograničenje težine 32,37 kroz 35 tona.
Posada je činila komandir, topdžija, radiooperater, vozač, punilac i to je to. Samo sam hteo malo da se našalim. Znači 5 članova je činio. Mobilnost 500 konjskih snaga, snaga motora 54 kroz 20 km, ograničenje brzine 36 km na sat, oklop 45-40 mm, oklop trupa 90-75-52 mm. Revolverski oklop, naoružanje, prodiranje 14,63 p kroz m, brzina paljbe 1682.45. Ovako je izgledalo T-34-85. T-34-85 je napravljen kako bi uništavao Panthera K, što sam rekao. Kod njega je promenjen novi top i zbog toga su napravili veću kupolu. Zato je dobio naziv, odnosno samo je dodata crtica 85. Sad idemo na Tigar 1. Tigar 1 je napravljen kako bi uništavao takođe T-34-85. Pa hajde da počnemo. Osnovne karakteristike. Brzina na putu 38 km na sat. Brzina van puta 20 km na sat. Doseg 125 km. Dimenzije i mase. Dužina 6,30 metara. Širina 3,70 metara. Visina 3,0 metara. Težina 55 tona. Oprema, glavno naoružanje top kalibra 88 mm. KVK 36 L56. Sporedno naoružanje 2 mitraljeza MG 36 7.92 mm. Oklop 110 mm. Motor 12-cilindarski Maybach HL 230 P45. Snaga 700 ks. Posade 5 članova. Kako je bilo proteklo više od 7 godina od početka gradnje novog tenka, maja 1941. godine Hitler je izdao naredbu za izgradnju novog nemačkog tenka, koji je trebao da nasledi Panzer III i Panzer IV. Na Hitleru rođen 20. aprila 1942. godine u fabrike Porsche i Henschel su predstavile svoje prve prototipe. Obe kompanije su predstavile svoje prototipe. Porsche je svoj prototip Panzer 6 Tigre nazvao VK 30.1P, dok je Henschel predstavio dva prototipa, VK 301H i VK 3601H. U julu iste te godine prihvaćen je Henschelov model, nakon čega je počinje njegova proizvodnja pod imenom Panzer 6 Tigar. Ovako je izgledao Tigar. On je napravljen kako bi uništavao T-34 i T-34-85, ali Tigar nije mogao da izaći na kraj sa T-34-85 zato što ih je bilo više, zato što su T-34-85 išli u masovnu proizvodnju, dok je Tigar bio teži za održavanje. A sad idemo na IS-2 koji je napravljen da uništava Tigrove. Osnovne karakteristike IS-2 je zemlja porekla SSR, početak proizvodnje 1941. Uveden u upotrebu 1941. Povučen iz upotrebe 1945. Brzina na putu 37 km na sat. Brzina van puta 20 km na sat. Doseg 125 km. Dimenzije i masa. Dužina 9,9 metara. Širina 3,09 metara. Visina 2,73 metara. Težina 46 tona. Oprema, glavno naoružanje top kalibra 122 mm KVK, 28 kroz L56, sporedno naoružanje 2 mitraljeza TD 7.92 mm, oklop od 60 do
10 mm. Motor 12-cilindarski dizel model V2 450 kW. Snaga 600 konjskih snaga. Čino je 4 člana posade. Ovaj tank je i nije bio toliko efikasan protiv Tigra, zato što kod Tigra je on brže punio, dok je IS-2 imao teže granate, pa je zbog toga se i sporije punilo. Zatim su Rusi napravili Su-152, na koga sad idemo da vam pokažem. Su-152 je bio ruska strahota, odnosno lovac tenkova koji je uništavao sve pred sobom kao i Tigar. Bio je jači od Tigra i jako ga je lako uništavao. Osnovne karakteristike: zemlja porekla SSSR, namena jurišni top, lovac tenkova. Početak proizvodnje 1943. Broj primjeraka 704. Brzina na putu 43 km/h. Dimenzije i masa: dužina 8,95 metara, širina 3,25 metara, visina 2,45 metara i težina 45,5 tona. Opremno glavno naoružanje haubica od 152 mm. Sporedno naoružanje PV mitraljez od 12,6 mm. Oklop 60 mm. Snaga 600 konjskih snaga. Posada je činila 4 člana. Ovako je izgledao Su-152. Nadam se da vam se svidao ovaj video. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Nadam se da ste uživali video. Ja sam se jako potrudio oko videa. I to bi bilo to. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!